Dobrodošli na još jedno druženje uz Mednu simfoniju. Danas vas vodim u kratku šetnju pčelinjakom. Sunce nas mami, pčele već unose polen, ali još uvijek nije vrijeme za detaljne preglede. Bar dok ne prođe zahlađenje i padavine koje nam najavljuju. Kao što vidite, košnice su na postoljima zbog bolje cirkulacije zraka i zaštite od vlage i zemlje. Moj dio ekipe brine da je trava uvijek pokošena. Moram priznat, bojim se zmija, pa mi je važno da je sve pregledno kako bih mogla opušteno raditi. Sva društva zimuju na 2 LR nastavka ili u kombinaciji sa polunastavcima. Svaki krov ima izolaciju od stiropora. Unutar košnica nema pregradnih daski. Ne koristim najlon i iskreno vjerujem da je najbolja izolacija ram pun meda. To mi potvrđuju zdrave i razvijene zajednice koje su zimu prošle bez gubitaka. Svoj rad na pčelinjaku nastojim maksimalno pojednostaviti. Sva društva sada zazemljujem na 10 okvira. Prije sam eksperimentisala s 8 ili 9 okvira, ali sam shvatila da mi je mnogo jednostavnije i za mene najbolje rješenje zazimiti na 10 okvira. Tako ne moram razmišljati o zaštiti sača od muljica, a pčele imaju dovoljno hrane da bez brige dočekaju proljeće. Prvu stimulaciju radim tek početkom marta. Želim reći da izuzetno poštujem rad svih svojih kolega. Odlično znam zaista koliko se truda, rada i znanja mora uložiti da bismo imali zdrave i jake zajednice. Ovo što vidite je moj način rada, prilagođen potrebama mojih pčela, mojim ličnim potrebama i pašnim prilikama na ovom prostoru. Sada je vrijeme kada radimo posljednje pripreme pred sam početak aktivne sezone. Zdravlje pčela mi je na prvom mjestu, pa higijeni pčelinjaka posvećujem zaista posebnu pažnju. Upravo smo zamijenili pijesak i postavili nove daske. U pčelarstvu opreza nikad dosta. Čisto pojilište je temelj zdrave zajednice pred početak aktivne sezone. Okruženi smo raznovrsnom šumom, brojnim voćnjacima i livadama, a mi smo dodatno zasadili dosta medonosnog bilja. Vegetacija se lagano budi. I dok se činilo da je proljeće stiglo, već sljedećeg dana isti onaj behar sa kojeg su jučer pčele sakupljale polen, jutros je osvanuo pod snijegom. Zato je moj jučerašnji oprez bio opravdan. Najbolje što sada možemo uraditi jeste da ih ne uznemiravamo. Pratit ćemo stanje, čekati lijepo vrijeme, a do tad lijep pozdrav i Medna.